дуруд ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. дар мавриди фаъолияти капитани дастаи Реал Серхио Рамос ба қавле гапу калочаҳо хеле зиёд мешавад. Ин дар ҳоле сар зад ки дастаи ПСЖ Фаронса барои Рамос шартномаи 3 сола бо маоши 20 миллион евроӣ дар як мавсим пешниҳод кард. Агар Рамос тибқи шартномаи пешниҳодшуда дар Париж фаъолият бубарад, пас ӯ метавонад дар 3 сол 60 миллион евро маош бигирад. ин дар ҳошияи ба итмом расидани шартномаи кунунии Рамос бо дастаи феълияш аст ки бояд тобистони соли оянда қатъ гардад. Гуфта мешавад ки Рамос ҳоли ҳозир дар дастаи Реал 12 миллион евро маоши моҳона мегирад ки ин 8 миллион евро камтар аз пешниҳоди кардаи парижиҳо мебошад. мухлисони Реал дар шабакаҳои иҷтимоӣ хостори дар даста боқӣ мондани капитанашон ҳастанд. аммо инро худи Рамос бояд ҳал намояд ки ӯ ба Париж меравад ё не, чун дастаи шоҳона тибқи қарори бошгоҳӣ бо футболбозоне ки сину солашон аз 30 боло аст бештар аз 1 сол шартнома намебандад. ҳоло дастаи парижӣ бо худи Рамос дар робита набуданд, чун Рамос ҳуқуқи гуфтугӯ бо дастаҳои дигарро надорад. Рамос метавонад аз моҳи январ, яъне 6 моҳ пештар аз қатъшавии шартномааш бо Дилхоҳ даста дар мавриди трансфер дар робита бошад. ҳоло яке аз беҳтарин дифоъгарони сайёра дар ин маврид изҳороте надодааст. хулас чӣ хеле ки гуфтем, Рамос дар миёни пулу бошгоҳи дӯстдоштааш ба қавле руст мондааст. Гонзало Игуаин, футболбози дастаи Интер Майами аз МЛС, собиқ ҳамдастаи худ дар Реал Криштиану Роналду ва собиқ ҳамдастаи худ аз мунтахаби Аргентина Лео Мессиро ба сегонаи беҳтарин ҳамлагарони дунё ворид накард. яъне аз нигоҳи Игуаин на Роналду, на Месси ва ҳатто на Мбаппе ҳамлагарони беҳтарини дунё нестанд. ба қавли Арсен Венгер, беҳунартарин футболбози дунё Гонсало Игуаин дар ин ҷо фарзияи худро дорад. барои ман беҳтарин ҳамлагарон Левандовски, Холланд ва Бензема ҳастанд. Карим 12 сол шуд ки беҳтарин аст ва Левандовски куҷое ки бозӣ кард ҳамон ҷо муваффақ буд. Холланд ояндаи бузург дорад. ин се нафар ҳоли ҳозир беҳтарин ҳамлагарони дунё ҳастанд, гуфтааст Гонсало Игуаин. бошад, чаро не? То кай аз пушти Роналдо ва Месси мехезем? магар ин футболбозони дигар ба қавле барои бобоошон бозӣ мекунанд охир? онҳо ҳам хизмати футболро доранд. Ибрагимович баъзан худро беҳтарин футболбози дунё мегӯяд, аммо одамон ӯро як девона мешуморанд. агар Ибрагимович девона бошад, дар арафаи 40-солагиаш боз шартнома тамдид мекунад. ин бузургии ӯ аст ки дастаи Милан мехоҳад барои 1 соли дигар бо ӯ шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонад. хулас дирӯз пойгоҳи иттилоотии La Gazzetta dello Sport хабари тамдиди шартномаи Ибрагимовичро бо дастаи Милан расонаӣ кард. гуфта мешавад ки форварди мазкур хостори бо дастаи Милан ғолиби Лигаи Чемпионҳо шудан аст. дар футбол 2 нафар дар ҳаққи Лигаи Чемпионҳо то пиришона сӯхтанд ва ба назари ман боз месӯзанд. инҳо Ибрагимович ва Ҷанлуиҷи Буфон ҳастанд. ҳамдардӣ. вазнабардори украинӣ Алексей Новиков бо гузоштани рекорди ҷаҳонӣ пурқувваттарин одами дунё эътироф гардид. ин баъди иштирок дар мусобиқаи бонуфузи World Strongest Man қавитарин марди ҷаҳон муайян шуд ва дар ин баробар ӯ ҷавонтарин иштирокчии мусобиқа дар таърихи ин нави варзиш гардид. ӯ дар радабандии қавитарин марди ҷаҳон ду легендаи ин нави варзиш Том Столтмени бритониёӣ ва Жан Франсуа Карони канадагиро баъди худ гузошт. медонед ӯ чӣ рекорде гузошт? бо бардоштани вазнаи 537.5 килограмма дар ин мусобиқа даҳони ба қавле бузургҷӯсаҳои ҷаҳонро қулф зад. Алексей Новиков оддӣ карда гӯем бештар аз ним тон вазнро болои сар бардошт. агар ман мебудам зуд ба китоби рекордҳои Гиннес дархост равон мекардам. барои ним тонро бардоштан чӣ дар кор? миён дар кор. дар Доғистон кор то ҷое расид ки дӯстҳо ва роҳзанҳо номи Ҳабиб Нурмагомедовро ба фоидаи худ истифода мебаранд. ин ҳодиса дирӯз рух дод ки як тоҷири доғистонӣ ки ба тиҷорати капус машғул аст, маҳсулоти худро ба бозор бурданӣ буд. дар ҳамин вақт як автомашинаи тамғаи Daewoo Nexia ӯро нигоҳ дошт ва аз ӯ пурсон шуд ки ба қабристони Хованско чӣ хел биравад. дар раванди суҳбат шиноси номаълум ба ӯ гуфт ки ман Ҳабиб Нурмагомедовро хеле эҳтиром мекунам ва дар бораи рамзгари то ҳол шикаст нохӯрда анқариб ним соат суҳбат кардааст ки ин ба қавле бефоида набудааст. он марди ношинос рафт
و با قول خودمون کاپوست فروش بیچاره 242,000 روبل خود را گم کرده است. او در حال به مقامات پلیس شکایت برد و با چه انجام یافتن قضیه تا حال معلوم نیست. همه مایلش کاپوست فروش بیچاره با فکرم از اون مرد دیده حبیب رو بیشتر دشنام میکند. با فکر شما فوتبالبازان مشهور سیگار میکشند؟ یک وقت بالاتلی رو فهمیده بودیم که پنهان در حاجتخانه سیگار میکشیده است که همین عملش با قول سرش رو خورد. امروز سابق فوتبالباز دسته ارسنال نیکلاس بنتنر که یک سال طریق اجاره در دسته یوونتوس بازی کرده است همه سرها رو فاش کرد. او گفت که من در اتاق شستشویی بودم اما اونجا کسی نبود. حیران شدم و جانب حاجتخانه رفتم که 12 نفر فوتبالبازان یوونتوس اونجا سیگار میکشیدند. در میان آنها اندریا پیرلو و جان لویجی بوفون نیز بود، گفته است نیکلاس بنتنر. اگر پیرلو و بوفون این را شنیده باشند حتما در SMS مینویسند برادر بوزی چی در کار. شما میدونید که در روسیه نه همه حبیب نورمگомедов را احترام میکنند. با فکر مردم روسیه اونقدر با داغستانی اعتبار ندارند. خلاص در چلیابینسک یک رسام مشهور با نام تیمور برزیل با خاطر احترام رزمگر داغستانی عکس او را در دیوار نقاشی کرد. پس از گذاره یک روز روی این نقش از جانب شخصان نامعلوم نوشته شد که او قهرمان ما نیست. البته این موقع رسمی روس‌ها نیست ولی اکثریت مردم روسیه بعضا در شبکه‌های اجتماعی حبیب را مورد انتقاد قرار میدهند. امروز سامانه رسمی دسته لیورپول با نشر یک خبر به همگان گفت که نوبسته از تلفات بزرگ کادری در هیئت این زمستان یگان ترانسفر عملی نمیکند. این در حالی است که مخلصان دسته مرسیسایدی عنقریب هر روز از رهبریت باشگاه خواستار عملی نمودن ترانسفر هستند، چون این ماه برای یورگن کلوپ اونقدر خاطرات خوب باقی نگذاشت. محمد صلاح، وان دیک، ترنت الکساندر آرنولد، اوکسلی چمبرلین، جو گومز و فابینیو با سبب‌های آسیب گرفتار شدن با کرونا ویروس چند وقت دیگر دسته را کمک کردن نمیتوانند. اکنون فهمیدند که برای یورگن کلوپ مین بعد واخوری‌ها آسان پس سر نمیشود و این هم در حالی است که لیورپول را بازی‌های دشوار در پیش است. سرمربی دسته یورگن کلوپ نیز با مخلصانش گفت که ما با همین بازیگرانی که داریم قناعت میکنیم. یگان خیلی ترانسفر نیست، یگان خیلی ترانسفر نه پول نیست آخر. و همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.